Manchester United player Antony hian an ram Brazila a Seilen dan chungchang ti hian soin football khel ka du thina ma se ball boot ka nei lova bedroom shanpo ka nei pha ngai lo sofa a thu thlenga kamu mai thina favela a mun leili bora kan cheng thin kha muna khan thil tam tak ka tonga ka una pa le una nu tenen kan mit tui tlak tam thin zia te in mangai ton taka kanin ko awang wang tum te kha ka thai ngil thei lo ani engtin nge kan dam kho chua anga engtin nge nun kan man zelang ti mol mai kha kan ngai tu ana lua tu ani thin ati he Brazilian winger talen nei thajat hi Dutch club lian Ajaxa a khel nu in khovelin chiang zokin a mel riata apan lai huna hringnun ha thlak le hau tak a ma chon zong zong te kha a hlotlin nu po hian ala thei ngil thei lova khang hun har sa te kha chelna in siam nan mangtang ka in a hlotlin theina tura rel rupau khau tak neina man roa a mangta ania ti chuan tun hi a thlengta ani favela Brazil khopui Rio de Janeiro daya om mire thei zual ta chen na muna soi thin atanga selian ve mai nima sela be seina anei tlat na khan re theina atangin nun nuam zoka ahlang kai ta ani kan pian na kan seilen na a re thei ani po in kan puitlin na tur kan thlen na mun tur hi chu ma ni thewa hian kan ti danglam theya re theya nun bultan te hi dam chunga re thei tur an ni ti na ani lova ma ni kan poimo sel